Ndabasuhuje bakunzi bacu aho muherereye hose, reka turebe amakuru azindutse avugwa muri iki gitondo tariki ya 28 Mutarama 2025, twibande ku ntambara ishamiranyije umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Congo n'izindi ngabo zigifasha kurwana uru rugamba, aho kugeza ubu umujyi wa Goma ukomeje kuba mu maboko ya M23, ariko M23 ikaba ikomeje gusukura umujyi wa Goma, igenda ikoresha imbunda ntoya mu kwirukana abasirikari baba bakiri muri uyu mujyi, ndavuga abasirikari ba FARDC ndetse n'abasirikari ba MONUSCO na SADC n'imitwe yitwaje intwaro ya FDLR ndetse na Wazalendo. Bikaba ari ibintu bikomeje gushimisha abakongomani batuye muri mujyi wa Goma, kuko abaturage b'i Goma bakomeje kugaragariza urukundo rwinshi abasirikare ba M23, babahereza ikaze babahobera, ubona ko bishimiye intsinzi ya M23, dore ko n'ubundi babonaga igisirikare cyabo nta kintu bari kubafasha mu bijyanye no kubacungira umutekano, mu gihe M23 aho imaze gufata hose harangwa amahoro n'ituze ryinshi. Ku rundi ruhande rero ku Rwanda ibisasu byakomeje guturwa mu mujyi wa Rubavu, ubwo ndavuga ku itariki ya 27, nabyo ni ibisasu byangije byinshi bigakomeretsa benshi ndetse benshi bakahasiga ubuzima, ariko n'ubundi leta ikaba yakomeje kwihanganisha abaturarwanda. Ku ruhande rwa SADC, ingabo za South Africa zongeye gupfamo abandi basirikari 4 biyongera ku 9 bari bapfuye, bivuze ko iyi mirwano imaze iminsi iri kuba, SADC ku ruhande rwa South Africa by'umwihariko imaze gutakaza abasirikari bagera muri 13. Ku rundi ruhande rero abakurikiranira hafi iby'intambara bavuga ko ejo MONUSCO yakoze ikintu gisa n'ubugambanyi yakoreye M23, kuko mubizi nyine MONUSCO yari kurwana ku ruhande rwa Congo, ariko Congo imaze gutsindwa bemera kumanika amaboko barambika intwaro, aho bishikirije MONUSCO ikagenda ibambura intwaro zabo, ariko biza kurangira noneho MONUSCO nayo igize itya ifata babasirikari yari imaze kwaka intwaro aho bari bakambitse, ahubwo ihasigira igisirikari cya Congo yavuga ko yambuye intwaro, basigara barwana na M23. Ibi byakomereye cyane M23 ndetse bifatwa nk'ubugambanyi bukomeye bwakorewe abasirikare ba M23, kuko nimba ingabo za leta ya Congo zari zamanitse amaboko zishikirije MONUSCO, ntabwo MONUSCO yagomba kuba yarasubiye inyuma ngo noneho aba ariyo iza noneho gutanga intwaro kuri aba basirikari, cyangwa se gutanga umusada ku basirikari bamaze kumanika amaboko. Abahungiye mu Rwanda nabo rero bakomeje kuba benshi, urujya n'uruza rw'abantu i Rubavu rwahagaze, amatike y'imodoka yakomeje kwiyongera, aho kuva ku munsi w'ejo imodoka zari zabuze, gare ya Rubavu yari ifunze, ndetse urujya n'uruza rw'abantu rwari rwahagaze, abenshi berekezaga mu bice bya Musanze na Kigali. Itike yo kuva i Rubavu kugera i Kigali yari hejuru y'amafaranga 10,000, mu gihe kuva i Rubavu kugera i Musanze yari amafaranga 5,000 by'amanyarwanda, kandi ubusanzwe ari ahantu hagenerwaga amafaranga atageze ku 3,500. Iki rero ni ikibazo cyari gihangayikishije, ariko kugeza ubu ibintu kugenda bisubira mu buryo, abaturage Rubavu bongeye gusubira mu buzima busanzwe, nubwo hakiri umwuka utari mwiza, ariko abenshi bagiye bahungira mu bice bya Rugerero mu nkengero z'umujyi, ariko mu mujyi wa Rubavu ho ntabwo ibintu byamera neza cyane, nubwo hari abavuga ko bafite icyizere cyo ko uyu munsi basubira mu mujyi ubuzima bugakomeza. Aya ni amakuru rero aramutse avugwa, reka tugumye tubashakire amakuru agezweho.